Tuve muri Afrika y'Epfo twerekeza mu Rwanda aho wari umunyamabanga wa leta muri Ministre y'Urubyiruko n'Umuco Edouard Bamporiki yahagaritswe ku mirimo ye nyuma y'imyaka 3 yari amaze muri uyo mwanya. Amakuru yo kwirukanwa k'uyu mugabo yatangiye kugaragara ku mbuga nkoranyambaga ku munsi w'ejo ku gicamunsi aza gushimangirwa n'itangazo ryasohowe n'ibiro bya Ministre w'Intebe iri muhagarika. Nyuma y'iri tangazo urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha narwo rwemeje ko Bamporiki arimo gukurikirana. Mugenzi wanjye Jean Claude Mwambutse yakomeje gukurikirana iby'iyi nkuru mu kanya twavuganye maze ntangira mubaza niba hari ibisobanuro byatanzwe ku mpamvu zirukanwa ry'umugabo. Kugeza ubu nta mpamvu zigaragara zari zavugwa zatumye uyu mugabo ahagarikwa. Cyakora ubutumwa bwasohowe ku rubuga rwa Twitter ni urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha ruvuga ko Bwana Bamporiki akurikiranyweho ibibazo bijyanye na ruswa, ariko iyo ruswa ntibasobanuye iyo ariyo, gusa banavuze ko afunze ariko akaba afungiye iwe mu rugo. Hanyuma uyu mugabo yakunze kutavugaho rumwe ku birebana n'amagambo yakunze kuvuga ku bijyanye n'ubumwe n'ubwiyunge ndetse na jenoside yakorewe abatutsi. Hari icyaba cyavuzwe nyuma y'ifatwa rye? Nibyo Jacques, uyu mugabo yakunze kumvikana cyane ku mbuga nkoranyambaga, cyane cyane ku rubuga rwe rwa Twitter, avuga ko ari uwo mu bwoko bw'abahutu, ariko akavuga ko atewe ipfunwe no kuba muri ubwoko avuga ko bwagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi, ndetse ko yumva yaba hari ukundi yabigenza yaba ataburimo, akanahamagarira abahutu kwicuza no guhindura imyitwarire ndetse no kugaragaza ko bababajwe nuko jenoside yabaye kandi bakayigiramo uruhare. Umugabo rero amaze gutabwa muri yombi, abantu benshi cyane ku mbuga nkoranyambaga bamuvuzeho byinshi. Hari abagiye bamuvugaho wumva hari abavuga amagambo yo kumwishongoraho cyane cyane ku byo yagiye avuga. Abavuze bati ibyo wakomeje gutangaza dore nawe gukozeho wavuga gutarabona, ariko harimo n'abandi bakomeje kuvuga ko Bamporiki nubwo yafashwe ariko ari umugabo nyamugabo wakunze kurangwa n'ingeso nziza, wakunze kurangwa n'impuguro zisobanutse haga abanyarwanda. Hanyuma Mwambutsa, Bamporiki ni muntu ki kuba dukurikirana batamuzi neza? Icyo twamenya nuko Bamporiki Edouard ari umunyapolitiki wo mu ishyaka riri ku butegetsi. Ni umunyapolitiki ukiri mutoya kuko afite imyaka 38 gusa. Ni umunyapolitiki ukunze kuzamuka cyane mu ntera kuko yabanje kuba umudepite, ayobora itorero ry'igihugu, hanyuma ubu akaba yarageze ku mwanya w'umunyamabanga wa leta muri Ministeri ishinzwe umuco n'urubyiruko, kandi ibyo byose bikaba byarabaye mu gihe gito. Ni umuntu abantu babonaga ko ari umuntu ugenda uzamuka, ni umuntu ukunda kugaragara nk'uca bugufi, uganira cyane, ndetse ikindi twamenya nuko yakundaga cyane bijyanye n'amakinamico. Twanakwibutsa ko ari umwe mu bakinnyi urunana n'umukino wumvikana no kuri radio yacu ya BBC. Jean Claude Mwambutsa, mukomeje kumva BBC Gahuza Miryango, madukurikira kandi kuri Kisoro FM mu majyepfo ya Uganda. Abari mu Rwanda no mu Burundi murakurikira ano makuru ku mirongo migufi ya shortwaves, naho abari kuri internet madukurikira kuri Facebook live. BBC Gahuza Miryango Igoma ni kuri FM 93 n'ibice 8. Umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres yavuze ko adashyigikiye imigambi ya bimwe mu bihugu byo mu Burayi yo kohereza abimukira babigana mu bihugu bikennye. Ubwongereza buherutse gutangaza ko bwasinyanye amasezerano n'u Rwanda yo gutuzayo bamwe mu bimukira binjira mu gihugu mu buryo butemewe n'amategeko. Bwana Guterres ibyo yabivuze ubwo yari muri Nigeria aho yasuraga abagizweho ingaruka n'ibikorwa by'iterabwoba mu ruzinduko rwamugejeje no muri Senegal na Niger. Ni mu kiganiro yagiranye na Paul Bakibinga wo mu ishami rya BBC ritangaza amakuru mu Cyongereza, BBC Focus on Africa. Ndemera yuko uburaya bufise ivyo bwegwa mu bijanye n'ubuhungiro kandi biri mu bigize umuco n'uburanga vya buraya. Byongeye
biri mu masezerano yo mu 1951 nayo akaba ari mu bigize amategeko mpuzamakungu. Sinigeze na rimwe nshigikira kwegeka ku bandi igikorwa cyo gukingira impunzi, cyane cyane iyo cyo gikorwa gihawe igihugu gikenye kurusha, aho amahirwe yo kwisanzura no kuronka akazoza keza aba ari make cyane. Antonio Guterres. Ihiganwa rya Miss Burundi rigeze mu cyiciro cyaryo cya nyuma. Ishyirahamwe SS Enterprise ryateguye iryo higanwa rivuga ko mu gashimwe uza kwegukana ikamba rya Miss Burundi cyangwa Nyampinga Burundi kuna mugoroba haza guhabwa harimo imodoka. Irushanwa ry'uyu mwaka ryatangiranye n'abakandida cyangwa se abakandidate 57 muri finale, hakaba harasigayemo 12 nkuko nabisobanuriwe na Sultane Suleiman uyoboye ishyirahamwe SS Enterprise ritegura iryo higanwa cyangwa se irushanwa. Dufise abigeme 12 bari bageze muri finale, gusa habayeho akabazo ku munsi w'ejo, no kuvuga ko hariho umwigeme umwe ari we Crystal Arden numero 14 yarasanzwe aseruka intara ya Kayanza, akaba amagara yiwe yaramukitse, akaba ari mu bitaro atabananije n'abandi. No kuvuga kugeza uyu munsi wa finale dusigaranye abigeme 11 baza kuja mu kiciro ca nyuma ico finale. Ubwo birabera hehe? Ibirori biza kubera mu Kigobe kuri centre professionnel y'abashirwa mu Kigobe. Iyo ni bisanzwe rizwi ngaha mu Burundi, niho hari salle naho habereye urubanza ruheruka. Ubwo ni bande baritangamo amafaranga barishyigikiye? Iganwa rirongowe na SS Enterprise, ubwo tubikorana dufatikanyije n'ubushikiranganje bw'amahinguriro butandaje mbere n'ingenzi. Hanyuma tugaterwa inkunga n'abagira neza, no kuvuga abasponsor, les banques, abapartenaires privés n'andi masosiyete akora ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Agashimwe uza kuza kuba uwa mbere aza kwegukana ni bwoko ki? Agashimwe uza kuba uwa mbere ari we Miss Burundi aza kwegukana harimo imodoka, no kuvuga umuduga w'ubwoko bwa Lactis yatanzwe ni banki CRDB isanzwe ikora ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Hakaza kubamo nico twise salaire mensuelle y'umwaka wose izotwara amafaranga agera ku miliyoni 3,200,000. Hakaba harimo n'itike y'indege izotangwa na agence Atigur Traveling Agency ya business class yo kugenda Dubai, hakaba harimo no kumugira amashuri izotangwa ni banki BBCI mu kingo cy'umwaka umwe. Hariho agashimwe kaza gutangwa n'ibiro bya nyene icubahiro gutandukanye kuri igihugu, amafaranga miliyoni 10 y'amarundi aza gufasha abo bigeme uko ari bane baza gutorwa mu migambi yabo gutanguza umugambi wabo. Hanyuma uza kuza kugira amahirwe yo kuza gutorwa nka Miss Burundi cyangwa se Nyampinga Burundi, agomba kuba yujuje iki kugira ngo yegukane uwo mwanya? Mu bisanzwe abakwije makriteri nkuko twabivuze mu ntango bakiyandikisha, ariko biza kugenda ku mugambi wiwe, umugambi uza gushima n'akanama nk'umurambaga ariko jiri baravye umugambi wo kuza kubahagaze, aramutse afise umugambi mwiza gusumba abandi niho baza gufatira kugira ngo bamutore. Ni umugambi rero ntabwo harimo ibyo bwiza. Oya, musanzwe umuministre kuvuga ko n'ubwiza ni ibico n'akaranga, ariko sibyo bizimbere ya byose, ni umugambi ko ufise akamaro ku gihugu. Mwatangiranye nk'abakandida bangahe? Twatangiye dufite abakandidate 57 tubakuramo dusigarana 25 aribo baje kuba mu cyiciro ca demi finale, dusigarana abo 12 bari bategeza kuboneka no munsi, no bitakunze umwe yavuyemo tukagumana abo 11. No kuba ko intara ibihagariwe n'umukobwa umwe. Mu bisanzwe ariko tuba twabyifuje mugabo yashika ugasanga habuzemo nk'intara imwe canke zibiri ziba zitaserukiwe, ariko nk'uyu mwaka presque intara hafi ya zose dukemwe nk'intara zibiri zo zitaronse abaserukiye, nuko ntazibuka neza ngo zari nk'azibiri canke zitatu. Usibye uza kuza kuba uwa mbere, hari abandi baza kugira icyo begukana? Yego Premier Dauphine ariwe icegera cyo ca mbere nabaza kuronka miliyoni 2 z'amafaranga y'amarundi hamwe no kumurira amashuri. Deuxième Dauphine nawe aza kuronka amafaranga miliyoni 1,500,000 no kumurira amashuri ikingo cy'umwaka, hamwe na Miss Populaire nawe aza kuronka amafaranga ngani muri yo n'amarundi no kumurihira umwaka. Mugabo aya mafaranga yane twavuze miliyoni 10 yatanzwe na nyiri cubahiro umutamukanye w'umukuru w'igihugu, n'amafaranga azohabwa bose ko ari bane bazo batowe kugira ngo batanguze gushira mu ngiro imigambi yabo. Sultan Suleiman asanzwe tugume mu Burundi, asanzwe azwi nk'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati, umutekano n'iterambere rusangi mu Burundi, ariko kandi ni n'umuririmbyi amaze kumenyekana mu Burundi no hanze. Abatari bakibamuzi kuri tazirano rya Cinjire. Uwo ni Pierre Nkurikiye, akaba aherutse gusohora indirimbo yise New York Chante Dieu
canke New York ririmba Imana, aho akebura ababa muri ico gisagara cyo muri Amerika kwibuka Imana yabahaye umuje mwiza nk'uwo. Cinjire aheruka kuvugana na mugenzi wanje Bernard Bankukira, atangura amubaza icyatumye ahitamo New York. Iyo ndirimbo cyatumye ndayikorera hariya nuko nari ngiyeyo rya mbere New York, nari maze kuja muri Amerika mu mwaka wa 2013, ariko nanagiye Washington DC. Mugabo mu kwezi guheze kwa gatatu naragiye i New York kumvoza akazi, hanyuma nshitseyo nditegereza igisagara ca New York, ndabona ko ari igisagara cubakitse n'inyubakwa ndende cyane, nise inyubakwa nkorajuru. Mugabo ngiye kwitegereza kurondera ibibanza vy'Imana, ingoro z'Imana, amashengero, mbona iyo ukabonye usanga ari utuzu duto. Niho rero naciye nkura ico ciyumviro c'uko no babwira nti baririmba Imana. Kwisari ibisagara byinshi kandi bimeze neza, kuko wahisemo New York. Nahisemo New York kuko bwa mbere ho nari ngiye ubwa mbere. Rero iyo umuntu agiye ahantu bwa mbere atari bwaje, arabona ibihari hanyuma bikamutangaza. Nuko nari ngiye ubwa mbere. Ikindi cya kabiri nuko New York ari twovuga ku kirimba c'isi yose, kuko niho hari kirimba cyajyashamwe mpuzamakungu y'ibihugu byose bita ONU. Nukuvuga ariko niho ibihugu byose byo kwisi bihurira, kandi murazi ko kiriya gihugu naco bacita, hari n'abacita ko ari nk'umucunzi canke umureresi w'isi yose. Rero nashimye kwatangira ubwo butumwa. Tuje hamande hanze gatoya y'indirimbo, tuvuge muri rusangi ibikorwa nyene byo gucuranga umuziki, kuko si ya mbere muririmbye, kandi abakunzi b'umuziki b'u Burundi byose baramaze kumva indirimbo umaze gusohora. Burya gufatanya aya mabanga usanzwe ujejwe hamwe no kuririmba birakorohera abakurongoye, ubwo nta ngorane bibonamwo Bwana Pierre? Gufatanya kuririmba n'amabanga asanzwe njejwe biranyorohera cyane, kuko n'ubutumwa bumwe mu ndirimbo ziwanje nsaba abantu gukora ineza no kurwanya ikibi. Hanyuma urwego ndimwo rw'inyamiramabi nago rujejwe kurwanya nyene ikibi, hanyuma Imana idusaba gukora ineza tukareka ikibi. Urumva n'ibintu bijanye. Unfortunately, I have to use the binoculars to see. Pierre Nkurikiye bakunze kumenya ku izina rya Cinjire, mukunze kumva hari umuvugizi wa Ministeri w'intwaro yo hagati. Noneho ni ikiganiro cyabaza muganga mugezwaho na Yvette Kabatesi. Mwiriyeho neza. Uyu munsi turasubiza uwitwa Augustin Pawan wabajije kuri varice, nukuvuga indwara y'imitsi ibyimba cyangwa ikipfundika bakunze kwita imigozi. Turi kumwe na muganga Cyrille Semana mu bitaro bya Kibagabaga. Ni indwara ifata imitsi icamo amaraso. Buri imitsi biri mu bwoko bubiri, hari imitsi ivana amaraso mu mutima yajyana mu mubiri bita imijyana, n'indi mitsi igarura amaraso yavanye mu mubiri yajyana mu mutima bita imigaruro. Iriya mitsi rero igarura amaraso mu mutima niyo ifatwa n'iyo ndwara. Iyo ndwara ikaba igaragazwa n'iki? Nuko iriya mitsi ibyimba. Akenshi iriya mitsi ikunda kuba muri ya bice byo hasi by'umubiri, cyane cyane amaguru, kandi ikagaragara rimwe na rimwe umuntu ahagaze cyangwa yicaye, ariko iyo aryamye burya uzabona ko atahita yibona, igaragara ko ari uko umuntu ahagaze. Yabiterwa n'iki rero? Ubundi amaraso agomba gutembera akava mu bya bice byo hepfo y'amaguru akazamuka akagera mu mutima. Iki gihe rero izo ngufu hari igihe ziba nkeya. Kubera iki? Kubera ibibazo binyuranye. Icya mbere, hari igihe uwo mutsi ushobora kuba wenda ushaje nk'uko abantu bakuze. Icyo gihe ngufu rero zishaje kubera umuntu ko ashaje, hari igihe amaraso agenda buhoro.
iyo agenze buhoro bituma asa naho ikusanya hano mu cyiciro cyo hasi no imitsi ikabyimba. Icyo ni icyambere. Icya kabiri, hari igihe bikunda kugaragara ku bantu wenda b'igitsina gore cyane cyane, inaho uri abakunda kugira imitsi ugereranije n'abagabo. Iriya mitsi hari igihe byimba kubera ko abagore rimwe na rimwe imisemburo yabo iza mu gihe cy'ukwezi cy'imihango, cyangwa se imisemburo rimwe na rimwe hari igihe igira ibibazo mu gihe byo bita menopause, ni ugucura. Iyo misemburo ituma imitsi ireguka kuri bo. Iyo iregutse rero bikajya kuri ya mitsi twavuze y'uruhande rwo hasi, iyo mitsi bituma ibyimba. Ku bagore batwite, buriya umugore atwite umwana agenda akura mu nda, hari igihe asunika ya mitsi yo hasi igasa naho ibyimba. Ikindi, ku bantu bafite umubyibuho munini utuma imitsi ibyirwa, amaraso ntatemberemo neza. Ikindi twavuga ni ku bantu bafata indyo ziremereye bisa n'ibitinda mu mubiri, ntabwo ari byiza, nabyo bituma imitsi isa naho amaraso adatemberamo neza. Hari igihe ushobora kuba ufite nk'umubyeyi urwaye iyo mitsi, ugasanga n'umwana abyaye arayirwaye, mbese bisa n'ibigenda mu turemangingo tw'umuntu. Muga iyo bigenze gutyo rero amaraso ntatembere neza, tubona imitsi byimba, hari ibindi bibazo bishobora gutera? Usibye icyo kimenyetso cyo kubyimba, abantu benshi hari igihe ubona nta n'icyo bibatwaye, usibye kubona ari nk'ubusembwa gusa. Ariko ku bantu bamwe na bamwe hari igihe kumva batangiye kujya nk'akantu k'uburyariyate. Hariho n'abo bumva hari uwo mutsi wabyimbiye ari nk'ahantu hashyushye, hari n'abo bumva amaguru yabo asa n'aho aremerewe. Ibyo ni byo bimenyetso umuntu ashobora kubona. Ariko iyo bitavuwe, kwa kundi amaraso atatemberamo akaguma aho hasi, hari igihe uruhu rwegereye aho hantu amaraso ari yibumbiye aho hasi rugeraho none rugasa naho rwangirika. Iyo mitsi hari igihe utwo dutsi tugeraho tugaturika, twaturuka akaza ibintu bimeze nk'amaraso, noneho na rwa ruhu rugashwanyuka akaza ikintu cy'igisebe. Hanyuma ni nabyo ndetse Pawan akurikiza haravuga ngo mbese iyo ndwara ya varisi cyangwa se imitsi ipfundika iravurwa igakira? Izo ndwara ziravurwa zigakira. Hari igihe tubanza tukabwira abarwayi yuko bo bashobora kwifatira ibyemezo runaka byabafasha. Hari igihe tubagira inama yo kujya bakora imyitozo ka siporo, tukabagira inama yo kwirinda umubyibuho, tukabagira inama yo kwirinda za nkweto zizamuye, cyangwa se kwirinda iriya myenda ibafashe cyane, ukajya bibanda cyane ku mboga nyarwatsi cyangwa se ku mbuto. Hanyuma izo ni mizure cyangwa se ibyemezo bo bashobora kwikorera ubwabo. Mu kindi twagiraho inama, hari ubwoko bw'amasogisi bugaragara cyane mu mafarumasi, umurwayi ashobora kugura akabwambara. Ubwo bwoko bw'amasogisi bugenda butsindagira wa mutsi wabyimbye ku buryo usubirayo. Kwa muganga hari igihe batanga imiti bita amapomade ko wasigaho, cyangwa se n'ibinini bigabanya ya mitsi. Ariko rimwe na rimwe iyo bibaye bya bisebe by'imifunzo, akenshi ntabwo ibyo bisebe bikira utabibaza. Ariyo mpamvu muganga ashobora gufata icyemezo cyo kubaga agakuramo ya mitsi, kuko nta kamaro ikimaze, iyo gutera umurwayi ikibazo. Iyo ayikuyemo cya gisebe kirakira. Hari n'ubundi buryo bakoresha bavura bita sclerotherapy, uramutse basa naho bashyiramo imiti mo imbere ituma uramutse usa naho kureguka kugabanuka, ugasa naho ukomera, amaraso akajya atemberamo neza. N'ubundi buryo bugezweho bitarazere nko gushiririza niko twabyita, ndumva ari ibyo bashobora gukora. Muganga Cyril Semana watubwiraga ku ndwara ya varisi ituma imitsi ibyimba. Ni naha dusoreje, turashimira kandi n'uwatwandikiye Augustin Pawan. Twibutse ko dukomeza kwakira ibibazo i Kigali n'ugasanuka amabaruwa 2790. Email nayo ni bazamuganga@gmail.com. Muramukeho. Mu kiganiro cy'imvunibano cy'ejo tuzabagezaho igice cya kabiri ku kiganiro cy'ubushize ku myaka 50 ishize mu Burundi habayeho ubwicanyi ndengakamere baherutse kwita jenoside yakorewe abahutu. Ano makuru yarahagarariwe na Mariko Niyonkuru. Mwakoze cyane guhitamo BBC Gahuza Miryango. Muramukeho.